Emergency Ghana TV so ebusiame mobibia akwaba. Yeda twede amponyankopon ase so de enenso e de afem yen. Na story yensaka e wo fidiem hase ne maame bi e de na we sem abepiemu e wo MFK anim. Na sem maame ne e de bae ne se na ne ba e na ne ho mfa no e na ne ba no ka kire ne se so maame bi e na e hwe no. Enti maame no hu ne se so maame na ne ba no e kɔ ne nkyɛn no oye ni papa e de ma ono maame no nanso akwakọ wie tire se sofo maame ne ba bema enyinse ne baba no enti ebusia ye nsem ene enkonye kohwe video no na yentie mu nsem emma esanse ye maame no eti ni suo e wo fidie mu ha ne so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section ase yenko ne kohwe video no ba che fro sen ba che fro ma do free okay ajo free ya no aye kakra ka ho ama me ma ne so yetie hu Pepacho bicha no watifu nyina ndamase so mama me sa akwanya we pepacho asema ha me ne se me wo baba e fe ne presla me ne ma de na ti amhwe ma de school kakra eti akra no ko SS no afina yale abetra ne so e yafu yare osa me wo dwomo ton ade ya na o ma frɛ me o ba ne da hospital ma ko hwe ne sa eti wo tu na obekɔtre no afina mu ayedi to mu yi ne ba e na me call school mo na me ko bisa no se no me fa ne mrafia na se obetra school mu no se mama kai sof maame bi tama na me ko ma gift won me nua ba ko so no te ayi side ho pa cho mrafi kro ni kakra bro no etina akwama bia no ko asamba no no nko ntana ne nka ta akwama bia no ko me nua ne mane ho te sof maame ne kwaje me nua ne dan oni ne ku dan no mo ya sole wo no se ma wo de wuni mu no na amafo ba obaje aduro o se aduro ene o mo pa wo ti o ma ba aduman ti me ko na me se minimu ne da be da wakọ no se ma me ko etimi ko duru ha oni sof maame ne be kasa ampamba ne ko yi okoko do me sof maame ne kasa yi no so o sa obetimi na hospital no kura do so timi ma ne try ne de ne re na me se ma pa cho be gi me sei no so o de wo na woni me ba oba ne de ene na tena gift wa anti no ma fia ye good o no mo fe ne ma fia ye good o so makro ne ade etimi hwe no ampa maame me ma akra ne drama akra no to no chakra no to na owie SS no SM ko da na se betoto ne ma ediska ka ho na me kuruko jame ne ko da ma me na se je ko da na se ya abusua eni tembi akra ne timi ko ma me ko sa sof ma me mo me gidi sa sof fie so wo kwa onko ba bi bone eti wo kra me am se wo kobla ne ma no so timi ebehwe ba bi am so metie eti be ba ne wie SS no wo antwa timi se bia yefu yale no wanye ne ho ansua de because be exam se bia na banda hospital eti aha me so nka dokun kakra na me ya me ne ba ne de hwe ablabo na me sa de me ma won trafi sa de a oba koya Greek timi kunu ya me ne wo nua baako ya Greek ne bi wie ti wo de boy ne ba ho na me se woti oba se ni se yo no so sister ha na obetimi na me se na rezo so ne nye no so ma me hwe timi de che boy no so obetimi na ebi wo voter ebi wo akra na ebi so wo kwada so ti de ohun beso no na me se oyo ba ti kan beso koye 2 years de na boy ni 2 years de ka wom every time bia metua fees metimi na me so metimi to onye 2 years de no me bai me ka so nkokwa da so de ne kwa no abai me na boy na ase okovoter de na me bua no owi a ye post na enya ya kwa ni service ya ti man ko voter ho de no na me fimpo ma voter ho nsu school no wa manem requirement ma fa na anko ntimi kunu ketwa no na ma lolo fa in and out no de me ba ne koye school no wa manem etu ntimi maniska na wontimi enye aduane bi kwa mpese de mane ka ni nyina age se wo kwa ma provisions ni dooso etu akura yi kwa emo na meto a 5 minyi binto bituto ni bibia ento kwa fie wura ba kekese ti se me provisions ni mienu na me bayi dia ko se be ye jawo ne basa ne pa bibia ne panties no be bia me ma ko dai ade wonu ko ebi nkan na me akura yin kakra etu okoya no first yo mo ma kwan baaye akura baaye wasesa afi me bayi mu me kana me baya ka onu so de papa afrim e papa ti atikura wanre no etu ese ma hwe ma ade am na kokwa me tenye ma yibiem eti ba ma eja wado me waso me mu afi na me bayi mu no ba ma abusuafo nyina pembe ya asem onu mu nyina pena asem afi na me bayi mu no se me kodwo ma me so me kwa homa chitere okuro me fie me bayi so
wonya nko school fitting nkula bere mu nyina dokuru ya obo ketwa a ode so stew na se power pass so bi di na chi me bayi wo customers bebre fitting hello FM wonyina e ko Dr. Mensen na me bayi customers wo afira akura yi e ma kwan obae be ka so nko a wo se me nko ebu otimi ka se medical me ba me ye stew no e di bibia so me bayi ma fra papa no me se pressure away o ti wo pie kura wa nkra me eklema nya hin tibi se okoso no wo na ma twefo na ma fra so no me so fo pa chew me ba na ba wa pam no na se mba na ba ma bra bo me ba na sesa te mba de ya me na ni susun papa yi kura de na ya me kura na ka me de umumi ak me fa ne saa de obi ba ma ama last bi kura me ba ne kasa ma pa ne usesebe onwo da ne ntia na me ba ne yesa me pa na chew afi wa ko jide finfin se me ko me ba ho se me ko ba ma yi ho fo ko ka santi fo ma ba ukunu nti aka no mikunu na ye hu de wo pa kire why se me ko mikunu fa se me ko me ba fa ma ko jide finfin enti afi de asam ne kire me so et madam fo na be hu na me sister me sro frem na me ba ne kasa ma me le se president assistant papa ne kwa de papa ne nam so na ya me ya papa ne wa adwempa wo me ba ne ho aso kwa de papa ne nam so no ya me ya omuni papa me bai me nya fra madam fu me enu me ansa kan bai say wo ton me etafe na ayekese afere obekọ sofo okra no won kra me etinanse ya obekọ tui me wo wa okoy na attachment e okede baaye me wo wa no se ma me pa chew me de madam fu be chiawo na madam fu be ma na ase wo ba o se ma wo ba wo na abehu etimi so won ka bi nkire me da etu okan na me se yo ono so nya 22 years wo kom bebre ba wo kama hye manyini o ya me se pesra wo nyini me school ni man ko bi etina me so ra wo ma chitiri okroko no adaachi aso be ba mfaso ama me tina me so ra wo ma chitiri okroko bre hwa wo no ti me serew nya abotere na wie school na nya adwuma na ko bi me serew nwale na wo ma me nhira wo manu mu bia me kan wa bla boso ma ti me kasa wo se ma amate eti awa me wo se boy na ba o mo ba me 2 na ma ya 2 so ka hu to mo ba ego na be do mo wura hall ho na me busa o mama ne na boy ba ko se ma me pa cho madam fene ma afia am sa adam fo sasai be ma de utimi fo ba adam fo because me ba no nsa na hunsu nsa enti utimi fo adam fo sa ma ne ye o se ma boni nim am se nya me nim ni e ma boni so mem me ka fifi boni ateme a me ba ne fi ss na ma bra wo ma konso no me ka sa be pem sa amiri eti se ade boni ba mu so de abla e be ha me pa ha ti me sraw e ma boni so mem adamfo de me ti me kan che se mo fa adamfo but me pese be wie boni so no se ma boni bi enim to mo kro ma nche na me de bufuo kra so le firi o mo nchen e no mo koye etu omo koye no afra akra yi kotu okotu ama me fompa mo ma kwan ba se kim akra yi ko so fo kra wa nkra ye eti me me kru fra 1 2 3 obi amfa ana me se papa ye nya afra ne hwa ade because na ade me am yakra wa busuya bodam ni kwa se bonam ka kwam kwa wa busuya ti so fro timi ni me ba na mo so sa etu de hwa ade se be so mo ye badwen papa ya kan ni a no bi ba be sraw na ma me ni si ho a on be pama kora me aba ye hwa ni mu sa 1 month e be mu se Sunday bi so fo no e na ne yere e na nkora bi ka ho na me ba ne ka ho na so fo ne bae oba me ni me kuru bi sa na ma ne tietie nyina ne se han ma afia ba ho na so wo ba wa nkra wa fom da bia o se de ma me ne ko na me ku se de ma mo ne nko se sa akora ne wo ko school en life asesa ma me oba course ye nko a wo nsua de na oba ka bia me ya computer na ne ma me ato ama no ne ma me da bia o da dwom eti akwa no nsua de eti akwa no oba mo wa mo nka bi nkire no ma me no kasa bia na ya adesua me don fa me nya hwimpo na ma me ne kasa bia na ya adesua o kana ne ba ni dinatem ti akwa mo yesa na asa mo sha akwa no kutupa se onte ne ho fi ne ma me nchen na me kuru kasa efi so fona no a akwa no kwa mo fa ne nkosua adwuma ana me se me ma wo me ba me de be ko school me fa ne nkosua adwuma se na se me de me ye na se mo pa se me nim de me ye etimi me nim se adesua o adwuma sua o se be ni nyina ye ana me se be de ba be ko school papa man fa ban ko school o se han enye school kwankwa ne di edin ye die ba etimi bu fu kakra pa ma me fem po me ho dem ka se me bo fara me boa na me ka cha pa ne se we no me de ba do mo so le nko e no mo so le ko he eti akra de se nyame ne kura nyame ayad makwa na wie school me fem po ma akra ne wie school ba ye wo de ne bag be si we se kim na wo de so fo ne wo do wan kra ye time asofo no be ka se enye school nkwa na mani pedi enti ma ba ni nsu adwuma no wadu level sen pepa cho na o level 200 na asofo watimi ahwe ama ma me atiti ni morem e de ne ba akoto school mu aden na beginning no admission fee ene niam ototo ye no wani kan ka se ma school no me nko eti fa me koto adwuma na ade ne kwa wie ye
Mami for every time be me twa fees boy ne ka kire me say metimi dia mo de tu ni de I say tu no ko set and I ko pa adwuma aye eti fees ni nya 1 year say metimi dia o ma kwan no ko bia say be the fees sa nkomo we nyina na oba ni nim ni nyina be ba ni nim o ma kwan no ko bia after ba dem say toilet true tu bi sa oba ne say nkomo ben na wone papa sofo ni ko di ya e ma sofo no be ka kire o say mani nya school na won ko sua adwuma obi sa oba no bi sa me ba ne say nkomo ben no ko ho a wono o mu de say watwe aba wo mo esre me ma me na me hwe wo no nkomo ba na no o mu dia o so de ono o mu ni nkomo bia no nka say school no wonko ana me say na school no be kwa woni papa ni nkomo anka pa ni betuma obeka say be sua adwuma sua adwuma ti principal me sere de o ye de o agwa me wo because na mu school tele me nyaba doctor kasma me nkoja ho no makoja o ma yesen ba ko pe ono nko a na say ma be papa me na say 8 ade ba kwa me ya de se me kuru ekura woni ba o be bia a be me nti na me be nti me nyama makoji presley nya mfie sen patch 22 years 22 ani me say we wie school no patch we wie to DNC patch the because what's my okay what in this from beginning to her didn't ya patch the say akwani wie school be nyankopɔ bo se nya ye funu ni bi eti na ka me hwɛ me won kola be bram no mo ye obani wie school wo wanyinsen okay me hwɛ se ka kora de bae no wode me nkola ne be hwɛ because bi wo wa we so say ya be bubu won nyina agui satan ba pata ne mo no eti obi aburo sika nyina grade ne dwiri go man kan kire ye tres aho kire ba satan ba ne be wie tres school fees na e double eti aburo ra na me na didwa age 10 years ni me ka kire so sister Hana fa me buro sika no eso fa ko twia eti me ka nyina ache me fa bi ensie me bai am se ma fia abedura enkura ne dooso eti wo hwe akire ma me na ne nkola no enko asebe ye betime twetwe buro sika na wo ho no na chese ansana wa kwa attachment ansana ba kwa service naja ye be post wa benya aduma aye no na chese twetwe ka bi afiri wo be bai ba wo ne bag si ho wo de sofo no wo do na hu ni biem afiri e matete ka cha me bra me de na chi na me bra se me frɛ no na me ba da hu nyansa frɛ ne wo fa no sa me maniska se me koduma me nkala no na so ma me o ma bu ko school mama o mi lo skada o ma me mu o ma me da o ma me kula me ho kire me ama me wona me ba enti o ma me timi ka so mo scan to aduane ni dan tika de wa ye enu o cheche mu kire ne wo fa no na ne wo fa ne se na wo ya asem se che o ma me obetuma dadam ama me ama oska enti me fra o ma me o se ne wo fa na se wo kan no wanka bi ama no eti no fa ne fe na no akate no fa ne fa no di na tem na me bra fra me se presra fe na ka sem bi a che no de akora ne de won kana sem biem eti okwohye ho no maintain nka biem e wo ma no afre me e wo ma no afafe no ma me na ja me fra kla won fra me biem e be why man tini wo ho no ofre me e no se ma ja me peke me ba me ni di nkomo o se ma me nyem nam so wonyem wo no hwan na nyem o se ma me ne ya wo nam so ya wo ne hwan ye be ba ho ne no kate no eti Monday ye twa mu ni week 2 weeks na boy ni di kan e ba ho ye o wa no me sa fresh Monday no mo ba ho eti o mo ba e na me ni me kunu na we mo makwa aba na me kunu se ekwa so obi sa de kwa so sen ya da me pa chew me ne prince anyam na be ka kire mu na me kunu na wo na esa wo ba so na nya wo na esa wo ba eti kwakwa no abusuafo nwene ho eti o ka na me se wo na wo ba ha no emire bi no no sen ai mea ma de ode no be kire se na down for no na me so ba no me kan so hye wo na ho kire wo me ka se me ba ne ntimi to susu me ba ne se be obewie squad a cho ba be twa susu no se me kan se be nyina acha se ma kola no onya so awale kola me kan nyina acha wo etimi de me de nyama ni nyina acha wo me yesa me hwe me ba but school fees na me tua no first term second term do ko ni 2 years 200 million timi serew ko fa me sika bra me na de se ba wusa wale na be wale so obusu afọ aja kora na firi me nsam sabi obi ona nam kora wa abusu o so fone na busu afọ etima me be firi me nsam se mba na me ya ka den it ko fa me sika bra me na boy ne so na oda amase na ko he ni week na ne papa ba ho na no Monday ni week papa de ne yere ene de ma ne nkora nketenkete ba fompo ma o mo ba wa na papa ne se busa na mane ya chese wo ba mane ya chese mi kuru kwa ne bane akola no ye podi ya wokra de entie wo abrante na wanye wo ba no ono ne papa e na ebe bomu ade e so for set na ma ne po kire sa ma be fompo ma me ba o sofo na wo ba no ko ne ho ayarehwe no
abrante ne ye ne ba anti sofo ne ba ena ne oba na nyem na chese time na oba no sorry a wakɔhye sofo ne fie wanyina wonte oba ne nka wo fra sofo me ba wen no na sofo ba no kenkan bible no oba na se kasa ni nyamu la se kura ne papa kura nya ne baby ko ne papa nso wo tabele wo mo dry large pom no se ho na no ye aduma ne papa danfo se kura ni so ne papa ne fem se hana me wo se madafo bi te aduma wo so wo president ne boy tietie bi na maduma kura ni mu te papa fe na me se da bi wo se ne yefo ye ne ye to course of mama no me se so fo fie de me gidie nyina ko wula ho na wa na me twefo na me fresh sofo no na me se sofo me kunu president papa frɛ me se wo se president woni boy bi ne nam aduma ikronim wasinya no kra mama ya ne dɔɔso ampanso me kɔ ɔkɔda na se no ne mama ya ne dɔɔso e ma ne nya yie bi kla ya abusua wie ma me kan ma me baabi me kɔ wɔ mama ya mbɔbɔ so te se me ba no eti din na oba ne de abrante ne bekye a o se na danfo no wo kama wuhu se eye sofo ne ba me pa cho da bi wan ka ho hwe di wan kasa de na wunim ho hwe to se wonyem na wo no ade beto wanim na papa sofo de nyinsen e ba beto wanim a se akora no papa ne nya ne ba se ye ne ba de e fa ne ho ben dia na kofa san komo ne ba mu me pa cho de kofa komo ne ba ne se papa sofo ne ba no ai me rama na akonya wo trase wie ma omu nsuo nipa dodo na ba nyina o ma anyi bi ka santa memle kwa de ka onu kwa ka betuma ji nsuo ne ba akokora kuta omu nyina anom na me kusuo na wa anom de agade egu ani mo na mo beto ye ena obo na ma ne yesan enkura mienu e de agobone eye me ba ne ba no e de agobone ma wodi we ya piem eto aka start na me kunu bu ofu na me kunu se omu ni agobone na asem we na me bay mama ete me kan che de daddy mba na fa me wo tan nyina che se me sha ono bay wadum me sha on bay 3 times me ba ni sha me no sam ho eto sam no mu gina ba bi tu so o ka kire boy ni se papa na ekono eti firi wo no me ba ne papa no twema me ntwi bu sa me ba na onwu asem obeka fo ma me suo me bu sa me kunu suo onka eti da bia na bedwi seja be ma de na na mpa che o me fa susu ba be ma de bibia timi so bitimi fa ne ba no me se bi kura wa ye bibia che me ba na twa so men kansa asem no kura nsi kura eti na me yam chiche ma me fe poma na me yam chiche men kansi kura nti otai da akura no ene papa ne ntem all because of sofo benti sofo be wura busu ne babo no se fe ne sen ta che fa ne yawo and I know more than say me kunu epeso chense mu na ya wo free ni mu no papa ne so for beza me kuru bakasa papa yentu wo nyina ngu e wo de atwam se de aba de yebeka na me kus yentu wo nyina ngu sei se bibi se na kofa sei bai akwa no de ne kwaware papa no na wanya mfie sen e ba cha papa ne de ohu mi se esi ni okay na se na oba na ni amaso kakra e ba cha nti ahyase na no ne papa ntamu nya na se okọ school ba ya hu se woni abrante ne twempena no e ba cha okọ school ba ya e no ne papa ntamu ahyase no mu ntamu ye atepa be kwa anwan East Coast West Coast obi kwa anwan wo mpaso papa esu kosi ne kwan e na ne e de ntokwa okasa na ni mu da David be kwa mpekasa mi kunu ni nya asma de be kasa wo ba no na wonye mi kwa na mani so wo hye mi kunu pekasa na me ba no so mi fimpo ba akula no de we mi tete no betu akasa ka de oba tan oba me ya na me ye no efi aba ne betam bi obi ani gye ne ho be ba no wo dwo wo ya de eti asemu e pa de ka tratafo ahembro no se efi ofo na eti asemu ye be yo mo nwanwa me ban de ba no si ni me tie pa no me si ni ma me pra be nya hwe de atetimi ye bi no e ba ne le me bed kama me papa yi tuna ye nyina papa de nua ba ko papa ye chire ba mo nyina pa me be yasem awu ni akwa ne te kama akura school na anu ya na akofa asem ka se abere me ye ho na school na anu ya papa de ba ya te so omo de tu wanim se omo ne akura ne nyem no ekosi sen wo fie ho papa pa cho da ne ntokwa because papa ne oba ne baabi me ba ne baabi oba wa ntana me nchen oba boy ne maame ti akonya so okota boy ne maame achi sei wanchia me wankasa me ho enti no de kwesi ye nyina ati de abufo bai eti ensi papa ne bo de baketo bi bai o se de ba no enya 14 years ene wo wo ye eti papa de bai no se dina o se da wunya asai na wo ye o se ai me nya 14 mi ko 15 na me wo ye o se be ma no ma anya ne hwe papa ne sia ma me hana enya school kwere bi ye de ba
no obu o university kura ko top polity wodum o se sofo ne se ne ba ene be ma nyem yi ana hwan a sofo ne se ne be 16 na wanya 16 years 15 years na so wo na sabio want to ubaye na obi no ba benyem 16 years 15 years na won career does it mean say me so ne me ba nyem mama me nka bibia na papa sofo me nyi ni sa sofo ne be kan sa asem no career was aka say obi we university ko top polity e wodum enti ne nya obi na ne nhira wo school everybody na so ba me ano a what nai yawo yo to e kwa hwe oba university wa nwale no yawo na wanyem oba no nti odo oba ne beteka na me ma me to ne ba no be sha dai so mama bia ba ko pe atete entam wa bombe ye kura kire me ba no because ye de bombe ye wa yo ho so faza bombe ye akire me ba no etese wo ba na hwe obi na ba no to university na me de ne de wa me hwe na nwale no se me kam de be ma no because ma ya ma kwa ni enyi nyina abedi no de meye bia ibone ma akora no eti akwade do abedi mu ho de akotua asisi ni bia te ma me kuru kwade before bisa ni say papa school fees what you bida ene wo se baabi akora ne ko provisions o ma me eyesi ya no abetua bida wo se baabi wo se na ma me so wajini school fees ewa ana papa na ai na dai na kora de kwa ma anye ne hwe no na ya nso ko hwe university kwa de na ye je na me se na mo nsole nko eti ansi ewa papa no mosene ene wo ka me ba ne di animu ana omo ka mo de baaye o betu ko ye to afimpo ma mi wu asem di twa bi se bread mi wo e ka be ba ma bo nyina me se be di ache no but some anye kwezi se ya me kradwa be di awe so abesi me ni ma me papa me ni obia akura ini papa ya be titi mo rem se me hwa me ba na ache da ache o akura no se ne papa we papa wu owu ye na akwa ne nyemfe sen akwa no wi ese ya na wu ye abotre why nya abotre mame bibia be ye fine nya abotre wate akwa no wi ese sa na ne papa free mu ene ho ka university ni de akanyi na wa so ne da ese no kwa me na me hwe ma de o mo konsu me hye ne ma de se na so be dwo nyina ni me o konsu mi chade ma di sei ma bebrebe akwa de kwa kasa di nyamu ne papa no so wa ba ko sabi won wa nya ya fudie eti no no ns ni kase awo pramso no mde ne ba agogo eti o ka cha me say o scholarship wa agogo ne pramso eti ma prince anya o mo konsu ti ma me ne kwa na forso me se ma prince anya o mo konsu be ya oba me na kwa na esen eti no akora no o we o kwa hye wa nsua de because that na me nim so for ma me bi eti akwa na nsua de enti esese wa ntwa o papa we ne challenge was school mo obi entwa ana papa ne enti ma say school mo obi school kese esa no obi entwa na se munyina mutiewu ana munyina mutiewu yare na wo se eha oba na wo de ne course of nche na yare ben ya pepa na ye osa ni yefunu wo de ne ko hospital me de ne ko hospital sa enti bo akra metu aduane a no ma frem enti afere o ko school hospital na otumi se school na bleme enti afere no de ne ko hospital foforo na so wo de ne chi no hospital amfa na aye se ne onko sofo wono monkoje ayarehwe na sofo ne ye duro kan ho ana na minnim no wonne kan no ye duro kan ho ana se mpaibo pepa ne ya bibiduro okay to kwaje duro na na o ka fi ho kwaje duro na me po me so wonjimra no manum ne fie na sofo ma me frem se enyono pesa timi ya ne denti wa anyere na onnom ene fios na ma ya bebre wono so akoye ono nko ano wo wi ana ne nka ena ohun sofo no so no sa no communist na okodi akoma ne nyina na sofo no wo ho no rent wo mu edan de ya asole tese nyinsen wo hwa wanyansen sese de metima ka se obetwam 3 months ede twa to ohun ba ne eda ben be ba chawo enura ni week owie school year ben be ba chawo owie school last year okay to real last year na okote course no as I say wade certificate abo nanim ba try wo ba na otesen na anu ye omobae na anu ye omobae wasesa metuma ka say bia say nyinse no wo ne dia wasesa tese dia no ware ho dia no ware ho dia ma ware ho ne say because we be nya 22 years or kwan say otimi ene be matena enti denti na eye wareho a woti hu ni so abi fimpo ma de ma wareho kase a meti hu ni so ni se so oba ta beti tu mo wure ma hwa wo ba na je se mfa so we se bet ma kase mfa so bi ama so
faso bia maso se omo set na bakora wonim sa aba faso bia maso wan ko serve aban okwa the service kura de bia beka say wanya service mami from pama wanya service wo ode bag be si wa na do wan kra o ode bag ni be si wa timi na me ya duane si wa wo bebo we dey clear example of kotia de chen no fo clear Obana shiremu ni akohwiegu sister ya me obeja mi wona bom dokono oh what we case ni nyina ono kwa na adame fam isu no oche sister she family Lawson tese dia na wo Jeffrey o monje pa cho say me bebrebe ni nyina me dia che wo mo me jimi school fees na me tua ne term yenu no me je say 200 million 20,000 o dia to o manim me dia to o manim dia no mo kan me de to boy na ni boy ni to ko papa amane kide besi bia no mo ba ho na ebe ye ntokwa no adan so me frɛ boy ni say asɛm no o ma ba so mpre no me hu ne pomasi bre eti no me pese be de ko ba bia ja on bɛbo ame ana boy ni se an say pese baby o won wasini fie the new site e wo kuro ni so an say pese o ba hye pie ba akokora wo ne ma me proto so na ma afia wo a o ma me akodwe dwale no asimo be bia na makoma ya eti ya wo nwie we ni de ne da bi o me ba obi ansi kwan sɛ abaye a wanya 22 years emfa ne ntena obi ensi kwan se ne nyinsen but sabe aboa kurampo na mabonte a wo wura aboa kraman wona mabonte a wo wura aboa nantwie ena mabonte a wo wura enti papa sofo a sabe wudi edomanim wona se wo hye ema pepere ye adwuma ema no kuredie eba muntam na se wo ba akwakoye we a yenka se akura no enko sumi na so ntino okokofa ekuro ba ye mia eye den a wo makwakodi agobone na de nyinsen ya ba enti ye fa kwa paso ena de to oba tan yanim na timi ko kansam ya kire no o ka se me mpeni o se den na watam wo se mo mesene ne yenko na papa no kura anya ne papa eye wo ba Monfa branti an ntoso monfa baba wa ntoso na de ntia de na maame de aye no a wa ma na ekọ maame na ni sei no o mechirem e bia na so wa ye oba ne bibia wunim maame fumpa maame ye ne bibia de nyina ya adesua adesua na no wo na se o tata ne se wo nsua de no ye course anti e fie ru kwa na me fa ne kransie Saturday na esie no baba kura ka che ne se maame kwa no dosu baba kwa de tuma de sister ha na school fees na wo bo ba no wo ka mani shia de adishia kwa na papa ne kwaka o se aye pam na firifie o etu ka so fa penshia de a ye pam no e na me pam na firifie o tu ka so for se me obi ba do o ba ntesa wa akwana da ye funu eti me ta me ba na eti se de mo do no me ba se me ta ne pass na o baba pe me tu nka kasa achao se bibia si atomani no aya pusha ye wuro so fo hye ba bia eti me so ka nyame ya atoma ye nye se nyame ya atoma ke penada se ti bia kama ba mo amana so ama ye nyina ya trans ne de se de to e ya to okay ani o de be dan ya wa fidie so de e be frew na wa boa ye na 96.3 ya de ahye na ye nyina ya hia brother nti wada roma ya na e bia be frew bi no wa boa ye na atini masena o de be da wa fidie so ne ejimi nti kasa ye mfrew madam papa so for say ebenada ye nne na woche wone wo ba no ene ono ne ba ene abusua ne beba ne atena se aka asem ba otie wo sesie ya to ne nkra omba na waboa ne ho e de aba yo papa sofo wone oba ya wo se mu tie mi a me de akura de ka ma bon me ka se me sese a mi timi ensese ana akura no so no se do akofa aba no mi timi nkasa de bone ana me so aba se ma aba no so nwale no na me de school fees no me de bibia che no school fees no ebrowra agini sika bo se na me boy am de hwe me ba no se kamba no so be boa me am ya aduma ye de atua no akwa ne service wa me na anya ne service wa ma ba na anya hwe fa wo ba boa ho se wo di 200 million e ba no afa yire ko me nu ni asem me na ne me se nie me nu ni asem bia se za akura chenchina me nim de me ba no wa wo no me ho wa wo no me ba no wa chenchina be so de chene mu abusua na abonti so ayi bodam ni kro nam ka akwa mu so fo wo wura o me ba me nya na jeje mu o me no ba ta body o la rere si wo
Obata de se biya me bani bia maye no. Me bani ntime dan kula mbani ya we se bi ntime mo so. Because of me be enti me bada ache school ni man ko bi ade me friend so bi ba. Akọ school o be show uniform etimi for so biala. Ti so no ba ya majeje mu dia. Me da ba se pa me da ma se. Etmu fa 200 million emla na fa ko tue bro wuraka na mo fa akola no. Hello, yeah, good morning. Morning, mommy. Apombo ko de. Nyame ado me ho odem pa na Priscilla ho te sen. Priscilla ma me se wa hwe ne ba school. Mo ama akura ya anya service. Otifia na mo di nyinsen aba se wanyem Priscilla e ba ne sen. Hello fire we de kafra me se wa gina ye kakra bi ma me na ye nte wonka wai. Afa de mu da ho kra nti yetio. De nti ma me na hwe ne ba school akwanye mo no ne yetio. Me say you say na de no kra ba so ka se me na ma na anya service oboa. Na Priscilla wa service. The service by me. You catch up say on conference because Hello? Hello, yao. Jina ye kakra ne nkasa yetio. Die nti akra na anya service aye say waje certificate. Ahye ne yemu ne yetio. I don't say that no man na I'm going network ne mwa mon san try na mon friend my nhwe say emu beda wa so wonu ama na anya service Wo be ka chem se me boa wo mu ade to be ka straight a chem se me boa akora nye o free voter buy ya o de back si wa na akora de be hwe mu fie o be hwe mu fie bu sa papa so for say man fra akora da kan che de say anga to so for say wan pam me ba na mfiri ho na chenchina wo so o kira ma de ba wale de do say wo wale na mo kwa ahina ko pe ma me bu sa papa so for say man ka say na last time to ma me man from pama ba ko han bi ye han ma me wa Ashtown to mo ha bu mo bi su sa to ba ko han bi Ashtown fa hin on ba ko ma me from pa odu oni obusa busa fo ina ko me ti da o ya han eso nyina ya han bi o Ashtown he ya han Ashtown benya bi ya han ma me ya han wo mo esu ya han wo mo ebedi akire e wa Ashtown ka de nyina cha papa sofo Ashtown fo ho kro ti so na ne ba no so be wale ne ya me sande me nan ni omonya den edu so ye ne ho ade on kwa Ashtown ko han ma me o ba ba gi ni trinsa me ma go firi ye ntie me fa me ba ne ma wale me ba ne so wale ye oni ma wale ho we oba ne ho soso ana e ba try soso kakra e bia hwa ni mu odu hu na abeka say bia obi obro 22 years bi wo dem wan say akra kosku na sofo me nyi ni je say me ti free sofo na nkasa nchen say otimi ka kira o say ma oba ni nya school ne fa no koto adwuma mu all because ne ba e ba oba atodwe me twa tonton so da ye kan ton so da hello yao hello mama me ba cho yeti o de nti awanye ma me ne ba ne yeti o wa ma na anya service ana me say me service na me ka ma me ni ngwa de se me ka chen so bo na ye se mi ngwa de ma me no de ala se mi ngwa de pa because en se mo ka tire mi de lu a me ya na what about to my in the wood kana oji ana mi fi o ma say Sunday ne mi je ne ti ala oba ni ma o ju ni ne no na te o na di di 7 na di be ya oba ni ma wuntimi ntua na school fees me ko tua me ka school fees no me ko tua bu a me kwa ko tua ne bag na mani ni suo na me ko tua school fees me ko tua me ka schools so oba ni ma me do ama me de bara ma wale me na bi so tua school fees ma ya o me no ni asamo edu so wale president me se me na ni me se ni hello yao yao na oba wakwa kofa na woni ne tie na enyi sen aba mu ada na mompe kwan paso ene ne maame entena se enni nkomo fa bra abaya ne ho na se maje abaya ya boso se bibi kwoto na mo de ne fa he maame no kwero aka ya ba maame no ba
Mama ni so atama mama madi o papa say ankola di o machi bisa papa say akra wan ko school akra nam street mu kra no obi ko fa nanyima yesre mpanimfo edi achi o papa for sister dan na mo ka ho a dan o papa ma dan na sole ya dan na ka say wonya 15 years and wonyim ye no o papa nya ni pakro hwe o papa so say obi wi university ko to polity ase mo ye ka na sa me ba na me hwe na minim de me ye o papa be che me nyansa say ka say me sika me timi de ya de pa hello yao o papa si nyame ya adoma ene na woche benada wone o ene ababa wani nyina beba enti ye hwe manim why all right ye hwe manim elder man from Poma ayare hosemo sister Jason why na min tu fu kakra Jason no na nem kwada na aba ne de wudi o machi ahwe a obewu no o mte ho also we Jason no oban the place la ho hey place la asemo man from Poma utie asemi pa no wahwemu yi a sofo no one ne yire enyina na te na obi ba a oyare na mo ye na duru mo de na ma mo ba aware adwena wode ayesa enyina na so wose ne ba na hwe obi university ama wa chese wa boka agu nti ope obi nso a wokọ university na je so wode na tuaka na adwene nyina no nti omotu sa na moyi eye ewo nam botai we so na ma yanka ye ekoso wiase ne nyame fie sofo ene na yiri fie hoye mission house na mission house wa ye makwan ma saa ne ma ikoso no eba saa no a na ya makwan se nipa nkasa ntie kisosom sofo fie na sofo ba atumi atu saa na mo ya makwan ma obi ka de yesese woka entwa ye kura na utie maame asema ne yawdie titiriw ye ne ba no adwene ne botaye anko wo akwada no daache ho na akọwie sei university ne de wawie wanya ne service kura ne bayinyem ama sofi ne yere agye ne ba no uhwe ma o ma agye ne ba no se obi wo ha otumi kofa nyinsen nanso yere a wotene fie ne maami woso wodi ne baba akopɛ ɛna akwada ye firi ne nsa prekopɛ a onnim ba bia sesiye no o kana sem ede afa ne beya kodi sofo yi ene ne yire ho ene ne bayi na wo hwe kwan a sofo yi afa so a ontumi nya asem papa bi nka ema maami akoma nto ne yem na o ko gina ho se meba wo 14 years no wo ye oba wo 14 years no wo ye entidan wo na wo ba no wa pere so ama 14 years wa kwa wo obi de ode ne bako university wo botaye bi ewo ne ho na wo wache no ama wo ba we unim ho ye kura be ka se wache na ama no go say ya utumi call ma me o ka chan say school no kura be ya ma obani nyai na o nsu adwuma na obi wo kura ko school say eno kura kire say unim ne na ekoso ofie ho so unim ne na ekoso ofie ho anka won ka sa asem no enti ne akọ nyina ba nyina no eduru ba bia ye ne yade ye sofo no nyanka sa idea nanso se maami ka kire yan yi se sa na tie dia aye me de se sofo so obeba oba wo se ye hunu se te sa dia no wanya ne ye ana obi de hie oba ko hye ne nyensan a ekwan ye fa so atu ho ana mo akofie ho no enye sa akwan na wo se enko fa so manfrem pa ma ye kan nyina no enkwada no ehia kasa kire akwada yi place lai o maami ti ni sue yi ya na duru ba bia ya o sa wa wo ba pa na wa akwada no ho adwene na akwada no nso nwini nu sa emema hefa na emema eko ama ye ya sori a da bia fini bia ba asa wunim pra wunim nyansa ti maba school fo yi ana secondary school fo nkwada nyina etwempra aba ye fina ekoso na nso anya o anya subampa nyame anya wadom ampanifo se hwinhwima de ekosorosoro Sesie ya aya wo se dabra wanya kuna eboro so wani abre wo yi ebeduru ba bi no ma mfere pama bebra bebeti o abrantie na mi wie suku ya wo nyinsa mi ma mfere pama wadawrubo kabi mami o se mi shia abrantie mi mi shia abrantie mi na fe na ma wie suku o bo se na wo de ho asem ma mfere pama tie masemi mama na sa ba fie ha
oh mama yanka no kura ne yentum maba anofo sa niam bi wo ho a omo ya emwa wo mo na man from mama mi wie no sister wo so onya abotre so odi ne ba ya chi a obenya akoma yare yes ana ni kunu no nso ono so nya abotre na wiase na nkasa sa na tie eduru ba bia so wo babone a wo to ba bi nka enu bi ana sister yi wawura mu na onto ne boase na oto ne boase a edi asomdwe beba sofo beba beduru fie ha ye behwe aka medase so jibe ma yekohwe video ne eba ye na mpanyimfo ewa kase bi se wo babone na sebi utu ba bi nka na mami wi asemi die wati ne ba bi nka nkasa na sofo beka asem papa ekire maame na hwasem a o ka kire no sofo eso beba be kanyansa sem edi akire maame no hwasem a wonso o ka na lady ni yete ha se na elder ne nkofo e kan ye no yete ha e na ono nso de beba e na be mebi e na sei e na ono nso de beba be piemu e wo fidiem ha sei si ankola o ma ba asase wesu ye ma menum ene ye papa num ne ye kasa ya so de ye nte kasa na ma me di wa ku school ne ma me di eja onim se so for missing house ya okoi onim se aweshemu ye den egwum onim se ho de ontimi nya adebone ne di akola na anye bi ba missing house ho no ma e na wafa yefu so for ba ene ne ba no afa yefu ono de oni se obone bi anim na nso wo so for na ese wo ba na obeka asem papa edi akire maame no e na nso ba ha se e na yaye oba se oba ye ewo 15 years e na onye obi na se sa na ye di aye obi a kire se ono so de ba no fire na ono ne ba no e se wo ma oba e di ye no sofo no on pa asem papa bi enka nche ye maame because asem we die emfa kwamu oba e na wenyin se ne baba she dey maame no ete ha because of an intin a separate maame ene ne bantem because of issue where ACO akwa na etusu bema over ne maame nti akwa no onya adwen sachira because baby a okọ no enye yesu betimi apo obi nanso enye obi a owo nti yansha no nso akwa no nsesa na adwen na so besa nso ne maame akasa bioma basanso ne maame ayden akasa because wenyinsen wawo abasase wesu wanhwewa e na obeka se me maame anhweme nti minso me de mehi mani di amana na se me ne me maame nkasa maame ya hwew ono mo try the best so be ye bibia di amaw busian first story went to ye hofo mentusu bema over webusuafo bema ne dati bi obeyi wesi nchen na de me yakwa ne se bema no kwa onye ohun ade nyinsempe e no ne wafa onye ohun ade e na meka se at least wa ye ohun ade nti odi awehemu kakra wom onye ohun ade mpuna twe na mo twe na nyinsen abem mpuna twe e na mo twe e na nyinsen ayede abem nti busian first story we entu ye hofo first story we entu ye hofo na meka sa ha eguso ya emergency Ghana TV so channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase edi ameje so an catch mami esi ns ne busia ye be sanso edi nhyiemu e wa hebio makam